Mafanene, le tupu o tupu, le ali o ali, le perenise o le filemu, le tua mamalu, o le mamalu o Israelu, e le ai se tusa maia, wana o le tua lava, Jehova, aleluia, o Abrahamo, le tua o Isaako, le tua o Jacopo, le tua o Aunga tupulanga, e mai le vavau e o le vavau, e le liu o ananafi, o nei, se o le vavau, o le tua e alofa muti vale, o lona alofa e vavau, o lona vamaoni e vavau, e tele vave lona alofa, a e tele ngese lona tosa, alaga atu, vivi atu, hallelujah. Bati atu, lipo atu, totuli atu, ile atua o atua i lenei taeao. Hallelujah. O le ase tala a whai ilo tātou atua a ea. What can we say about God? Oka se atua i nā Faamanuia. Oka se atua i nā alofa. Oka se atua i nā matautia. E tele salamo, ale au whai salamo e whaamatala ai. Ma vivi ai, ma tau whailo ai o lātou sa awhiawhinga ma o lātou langona i le atua. Te tono fo i o oe, whapei o au. E ia le salamo e pele lava ia te oe te whaawowo ia i taimi o viinga. Amen. Alleluia. E whapena fo iau. Mai le tele o salamo. E le uma lo fia vivi i le salamo a tāvita e se lauma le tolu. Tātou te iloa uma lava le salamo e se lauma le tolu. O te le fia tau tala umi i taimi o viinga. A e mana ia le au mai o le fionga le atua. Se i toe whafangu ai ia loa nganga vivi i le atua. O te le whafangu ia te oe whale tino o leaua e maleifu a mai inu le leivi ia le atua. Ai ai le teimi tātou te ala i whale tino a le la tātou te momoe whale nganga i teimi e te tauana ave e le vi inga i le atua. Salamu a tā vita o salamu e vivi i le atua. Ai whatonu e tā vita lona tangata i le vi inga lea o le awhai. E ave le vi inga i le atua, ai whaatonu e tā vita lona tangata i le ala e whai e le vi inga. Whai mai tā vita lo ua ngangae, se whaamanu atu i a Jehova. Aia, ole nā, whaamanu atu i a Jehova. Whaamanu atu i a Jehova, whaamanu atu i a Jehova. Lo ua ngangae, aua foi ne ingalo se mea e tasi o ana mea lofa. Halale. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And not forget one of his benefits. Ono no inga o ana mea lofa ele ngata na o mea te tele. Wa pa wana o mea manatua i tātou. Se longa ua matua maua se wha malo longa tele a. Fatua i loa le vivi i le atua. Ai a mea la iti. Ai ale fulu, aleluia. Ai ala unga luenga le nai te whainga luenga ai. Whale tonu le maketi, ai nai eila unga luenga mana tua mea nā. E te whaafetaia ai i le tua. Aua ne ingalo ia te oe. Aua ne ingalo ia te oe. O le taimi si si e o lima. O le taimi nai te mana tua ai. Loa inga. Ai whai mai lau tā vita o mea nei o te le ngalo ia te au. Whai mai o le whaamangaloina hauanga sala malava. Alleluia. Mai le tele o mea e whaafetai ai. E le aia se mea te tau ono nume la tasi lau whaafetai. O oe, o au, o ta ua, o ta ngata, ua whaamangaloina nga sala. E lema whai fōi ona e langona ua whaamangaloina oe pe a whai tātou te le whaamawalalo ifo ma whaapeane o au o le tangata mi o le anga, o au o le tangata anga sala a ua whaamangaloina au e Iesu Keriso. Whai mai i a tā vita whaamangalo a whaamangalo uma. O le mea e mana i a tā vita
Matala noa foi matama i le po o le sauninga o le paseka na o mai foi le salamo le nei o fatu tama. Pese pero fetanga le nei ale tama o le aunga tama o Iesu Keriso o le nai te sila fia. O le laina lea po le aunga tama le lena ui me Iesu Keriso o le laina o le tupu o ta vita o Iesu Keriso. Amen. E te manatua le tale apati mai o e pongi sale le tau le lea lea a ina ua alanga fai mai ta vita Iesu fa uma mai le alo ta vita se mea ina mana ia e pongi sa mata a na te loalo na tupu a e le taimi e malama i lau pupula a e pongi sa o tātou anganga o le alo lea o ta vita lona lua fai mai o le faamalolo o u mai malava ua iei nisi ua faamalolo ina i le malu nei e le mawhai ona e langona le nganga Faamanuia le Atua pe a whai sa e le mai mua a whai na e mai lava isi taimi sa le te taua ona e toi soifua mai a ua Faamanuia o e le Atua. Aleluia. Ma le isi whai mai lona tolu whai mai o le faola o le isi le suafa o Iesu Keriso o le a faola sa tatau ana o tātou whioti a e whai mai a ua oti Keriso ina ua na ia taola i lea o oe mau o tangata ua faola ina i le taeao lenei faola ina mai le tūnga mau na oti Keriso i le tūnga mau ina ia o taola ma le isi whai mai o le e faapale o e sile fia ia i lo pale faamanatu ia te oe o te leo la unga ia te oe ai faamanatu ia te oe le taimi e te tūlai ei e te vivi i le Atua tūlai ma lo pale o le alo pale whai mai sa e ta vita o lo pale o te faapale ia te oe i le alofa o lo pale o le pale o le alofa a whai e le alofa ngia oe o tau ia te oe o oe o le tangata alofa ngia o lo pale o le alofa o le alofa ma le alofa e muti vale pe e atu lua lo pale. Amen. E atu lua lo pale. O le alofa muti vale. O le alofa le ua tu sau noa i le Atua le na fai ia noa i le whenga inga tuai. Ua le vana te tau na fasioti. A la e fai ia tasi le tausanga, lua tausanga, se furu tausanga, lua se lau tausanga. A la lava e muti vale a le alofa o le Atua. O na mana o le Atua e salamo le tangata. A li liu mai ia te ia. Aleluia. Ave sau pa te vi ia i le Atua. Salamu e walu le whemeita vita o ai le tangata ua e manatu mai ai. A o le atali o le tangata ua e manatu mai ai. Na ia whai mai lea a ua e faamamalu ua e faapale i le tangata i le mamalu ma le mata ngofie. O isi vaenga na o lo pale pe a tula i le taeao lenei. You are crowned with glory and honor from the Almighty One. O le mali e ai lo manao i mea lenei. E le ai a se isi e mali e ai o manao. Mali e ai o manao i le mea lenei. Ma le muli o le whaunga mai. Whafou. Whafonga mai e lima wha ai e le tātou salamo lea. Mo mua whamangalo. Lona lua whamalolo. Lona tolu whaola. Lona whaapale. Lona lima e whaafou lo tau le lea. Aleluia. Tūlai mai Emanuelu au le nei taeao. Sau se teimi o nā loa ia leo se whaafeilo ai. Au leo o tātou iai le mamalu o le Atua. Hallelujah. Na ola po na le ananafi le taeao mata i le Anzac Day Dawn Service mo inyo fonga. O inyo fonga. O taeao ananafi le vaveao. Na tutula ia tunu e to tele me se tatou nei New Zealand mau se talia. E ave le whaaloalo. E whaamanatu ai i la tau na whano na masoio la tau soifua ina ia maua ili sa tonga le wai e tatou le temi nei i le tino. Nau na umao na tuu i lalo funga la au ave lo lea ma la latou whaaloalo le latou whaaloalo e whaalo ia le lima o na tuu le i lalo
that was their salute to honor those who perished or died for their freedom or our freedom now in the flesh. E anga tonu lava tala le nama le taeao lenei. Ai a oe e iaile na maliu ina ia whaatino ai mea uma lea na tātou talanoa e le taeao lenei. O Iesu Keriso na maliu whaolaina i tā ua, whaamangaloina tā ngasala. Whaapale tā ua le lofa ma le lofa tūnoa. Malia i o tā manao i mea lelei uma. Whaafouina o tātou le lea. E pei o le aeto a le fesili la mo oe. O le alau whaalo, a o le alau whaalo alo. O le ae avatu i le tupu i le taeao lenei. Yehova, le atua o sapaota, le tupu o tupu. Faapea o la le salamo e se lau. E ala langa le lalolangi uma. O le taeao lenei le tua. E ala langa le ngaluenga e manuelu. O lo mātou ingoa le tua. Ua iai mātou Yehova. Aleluia. O le taeao lenei mātou te au nai a te oe. Na o oe lava lo mātou atua. O i mātou o le lafu mamoe na e whangaina. O oe o le sili ese, o le whaamaoni, o le alofa, e le lei lava oe le atua. A fio mai a oe wa e le menei. Mātou te tapuai a te oe le tua. Mātou te alalanga i a te oe. Mātou te ifo i a te oe. Tō tuli i a te oe. I le anganga ma le whaamaoni. Emanuelu, worship team, let's worship the Almighty God. Tātou vivi I ma Faamanuia le Atua le taeao lenei. Still
The great one of Israel, the holy one of Israel. Le paia o Israelu, le mamalu o Israelu, le tupu o tupu, le ali o ali, e le aise tu samawe, le tua e whamangalo mai, le tua ua whamalolo mai, le tua ua whaola mai, le tua ua whapale mai, le tua ua nana whakoisia mai lo malosi, whapei o le aeto, hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we bless you. God, we glorify your mighty name. Father, we thank you. Faamanuia mawhanene ino e tama. Faamanuia mawhanene ino io. Lord, we thank you. Jesus, we bless your holy name. Vioe tama. If I
Kaitama. Hallelujah. Not only are you the priest, you are also the sacrifice. O kwatu lo tangata o le taulanga I le atua I le taeao lenei. Hallelujah. Papale ya te ia I te oe. Papale I lo te ia I lo tangata. You are the sacrifice this morning. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Faapea. Ai faapea na maualunga le langi ma va ma mau ma le lalo langi. E faapea na le alofa o le tua ia te oe. Faapea o le va ma mau sa sae I te sifo. E faapea na le alofa o le tua ia te oe. Hallelujah. O ilato uma o maimoa venga ma amo mamafa pai Iesu Keriso le taeao lenei au mai ia taeao do te malolo ai. All of those who are weary and burdened, we carry a lot of burdens, but Lord said bring them to the altar. I will give you true rest. O le malolonga moni lava e te maua I le mamalu o le atua o le tala fia o lo o tato ia I le mamalu o le atua. We are in the presence of God. Don't be complacent. Aua e te whātala le. Aua e le whātala noa o lo ia I le mamalu o le atua I le taeao lenei. Continue to worship Him this morning. E tasi ale tatou sauninga I le aso lenei. Tasi ale tatou potopotonga I le masina. Never get tired of worshiping the Lord. Patoa tatou whiala mai. Ao le tua whai mai e le moe e le tule moe. He's your security guard 24/7. Aua e te aumata, aua e te vai vai. Hallelujah. Ua toi tu. Let's celebrate that as well. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are worthy. Yes, you are worthy. Truly worthy, Lord. Mamalu
te o wa o ina tagata tama. Olo mamalu matago pie. O mato mamalu ai. Le mele mato te tau tau ai le ona le mamalu malava. Lord, we worship you. You are worthy, Lord Jesus. You are truly worthy, Lord. Hallelujah. Yes, you are worthy. Faapea, lava o Iova. Yes, you are. Pakau atu lo faia. Faia oe, tama. Faia oe, Iova. Faamanuia ina oe tama. Hawhetai lau whamangalonga. Hawhetai lau whamalolonga. Hawhetai uola. Hawhetai lau pale. Te pale le lofa ma le lofa muti vale. Tai lau pale o le matangofie ma le mamalu. Hawhetai lau ainga, hawhetai lau whanau, hawhetai lau tolua, hawhetai ngā nuenga wa e au mai. Papatai e te laulau mai mea ai. I luma o e ita mai a te au tama. Vi ia o Iova. Hallelujah. Taungata le soifuanga. Taungata le pensini. Ai aua le alu e ilo mafau. O le atua e pule le langi ma le lalolangi a toa. Hallelujah. He knows everything. Omnipresent, omnipotent God, omniscient God. Mapuatu ia ao, mafanafana o le atua. Rest in His presence. Let Him speak to us. Patanga o ia, fetalai mo taua lenei taeao.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. It's worthy. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Thank you, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Just You mention, oh deserve the Jesus' name. praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Father, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Yes, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Thank you, Lord. Jesus. Sisiya inaawa-aw. You deserve Lift your the hands unto Him. praise. Sisiya Worthy inaawa-aw. is your name. Te whawhetaiya ia te ia. Worthy is your name, Jesus. Thank you, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. Si ilunga wow. Si ato wow. All the saints in the house, lift your hands up to the Lord. Si o wow ya te ia o la tafa alo le na ya te ia. La tafa alo le na o le si atu o lima ya te ia. O ta ua o le taulanga ola. Ele na o le osi taulanga a o ta ua o le taulanga I lunga o le fata fai taulanga. Jehova
e sili lava oe. E si atu o mātou lima e vi ia oe. Faamanuina oe. Faneneina oe. Faafetaia oe. Pati atu ia te oe lo mātou atua. Maalalanga atu o mātou leo. O mātou faapeane. Vi ia oe. Vi ia oe. Vi ia oe Iova. E atua e alofa. E alofa muti vale. Wa e whamanatu mai lo mātou pale I le taeao lenei. Wa e whapale fo ia I mātou. E le mamalu, le atua, ma le whaaloalo, le atua. You've crowned us with honor and glory. We also crown you, Father God, with honor this morning. O mātou fo I mātou te whapale oe lenei taeao. Whawhetai le tua mātou te langona. Mātou te talitonu o e a whio I le mea nei. Whawhetai anganga pa ia. Le mea alofa sili wa e au maia e le tangata e talitonu. O ina e whaamaunia o le whailonga le nā. Wa e no fotupu I to tonu o I mātou umalava. O le taeao lenei mātou te faapea atu. Talofa Lava nganga pa ia. Welcome Holy Spirit in this house. We appreciate you, we love you. Whawhetai tele lenei mawhetanga le tua. Whawhetai ilo nuu nei maimoa mawalulunga se yo o I maunga iti. Whawhetai o mātou ainga mawo asiasi le tua. Tu mau mailo mamalu I le mea nei. Whawhetai le worship team. Thank you for the worship team, Lord. Ushering your presence in this place. Whawhetai mo le au whainga ruenga I lenei aso. Whawhetai mo le whaleono lo mātou atua le Emmanuel. Whawhetai le matango fio le nei aso. Susulu mai le la mātou te vaai ai whailonga matango fio oe le tua. Tu mau mai oe nganga pa ia nei se ia whai wina le nei sauninga. Ai alalanga ma pati le nuo le tua ma fapeane. Amene, amen. And all the saints in the house shout amen and amen. Vi ia le tua le tama. Vi ia le tua le alo. Vi ia le tua le nganga pa ia. Amen, hallelujah. Vi ia Iesu Keriso. Ia toi au mai se pati le nai vi ia le tua le nei taeao. Ai te le ia lala I lalo. Faamanuia ma Talofa I lo tua oi. Before you sit down, bless that person next to you. I will do the same. Haole I valaulia le sunga I le awao mo le tātou whamantunga. Ia, e fia whaafelo I atu le tamā ma le tina o le whale. E a vea I lo leo e whaima a ao whatalofa fionga le apostolo hasta Mika langa vale ma le whalitua so mātou tina o lo tātou tina. Maria langa vale, good morning Mum this morning. Good morning on behalf of Emmanuelu Atoa in New Zealand. We welcome you Mum. Ai le ngata I lea, whai ma ao whatalofa le sunga le awa o ia asi, ma le whalitua, sunga I le awa, whawhengainga malolo, manumalo, pasta le malu, perite ma le whalitua ia le tu, tupu mahe o le kalesi o papa tutoe, le vasenga o whalupolu, le lava loa se iao o lava I whanawiti le nei taeao. Suafa manumalo Iesu Keriso, lea sao tātou vivi ai le nei taeao. Mātou te ofolofa, ma whawheloai, ma whatalofa atu I le anganga ua tūmu le oli. Tūmu le fia. Ma le anganga o le whawhetai la ua fionga le Palestine. Au sunga I le whatonu, ma lau whalitua. Susunga I whawhengainga, ma whalitua, mai se fo le whawhengainga,
mai Wellington o le whaleono i lenei taeao. Sunga ia wao whasosoani. Saufa inga wao. Ti a kono li i mata mai ta i tupu mai le aula wao sina i le ngalo utou. Hallelujah. Ai le ngata i leo tupulanga talavou se iau o lava i whanau iti. Talofa lava. Hallelujah. Awhiwhio mai, su mai, tala mai a ao, lenei taeao. Ia ele umale nganga whaafitai i le tua, o tai mai lo tau suifua, mai se fo i lo mātou ola lenei taeao. Ia o lili ule isi tu, whaafeloa i le tama apostola e velo leo e whai mafufonga le whionga le Palestine, so ngā le whaatonu ma le whatua e mai sena ngā luenga nei whaafeloa i atua i tama apostolo. Dad, we welcome you this morning. Whailoa, lo nganga whiawhia e lenei taeao. O wō maa inga asi mai e whaapitoa lava o tō i taeao whaapea nei. Whaafetaiwa e whaatanga lenei taeao e te whio mai ai mai tala o mai tātou te osi taulanga whaatasi. Whiawhia sulu o le tino leo te ai atu leo o taunu o mai se tasi o tina mai Samoa. Whalanika whono ia. Tasi leo mea alofa e whaafetai ai le tua. O le whailoa i le vāo i lunga le ea, e te iloa e te ilunga lo le ea, ia le si masarosalo fui peke koe le en pele ai. Ai o le alofa leo le atua e au mai a mai sale lolonga, au mai faleolo, le o mai nei New Zealand. Talofa Lava tina le nei taeao. Mom, welcome home this morning. A whaina o mai mo so tau au waa, wha whailoa i atu lo tau au waa ai le nei taeao. Hallelujah. Awe sau pati whaaftaia, welcome. Worship team, thank you so much for this morning. Ia sauni lo nganga mo le faamanutunga le nei taeao. Su mai ala usunga le awao asi faunga Isaia o ia lea o le atapena ina le tātou faunga e mai se vasenga o ti akono. Mantunga nei taeao. Iro vai termine lea masina nei sa tatou. Manatuai le maliu o Iesu. Tonu nei o vai aso taurona. Te tu tatou o Iesu Keriso. Nei la taeao. Te fia e whaelo atu i ati oe. Tātou umalava o ifo nei whale. E whio mai o mpa ia manumalo. E si lava mea uma i le atu. Si lava Iesu i mea umalava. E tusi leo te whia mālosi ai tātou nei taeao. Tusi lea Roma e valu. Pena sau noa foi tai ele salamu fia ia. Au foi sila tu sila Paulo fia e foi ia uia. Ai ma fau tu sila a Roma a Paulo. Pe nai le loto ato le atua. Ana tu sila. Pe mai tala tu spa ia. Lo male valu. Wale se fasala a Iesu Keriso. Le se fasala a Iesu Keriso. Oro la mai la le foi taeao. Ia mana tua. O se fasala ia te oi. Tai mana talia Iesu Keriso. Vea mali na fa ora ro langa. Tai mina le se fasala ia te oi. O e pule a me uma esa. O no Iesu Keriso. O ia na faia taulanga mo i tātou.
Mai tala tus pa ia. O mana e valu fa ipo e tolu. A wa ole mea wale ma whaia e tūra fono. O vai ono tino. Whaia lea le atua luna au ina mai lea luna alo. Tino mai pe sangatanga sala. Tau langa lea foi mwenanga sala. Whaasala ina ainanga sa il tino. Nei ato toa ila mi a tonu o le atua. O tau langa sa unia le atua e alo luna alo e to tasu Iesu Keriso. Mera whai atua i mai tala tu spaia. O le to ia isi whaasala ie ia Iesu Keriso. Tai mea ana talia Iesu Keriso. O e tangata tai tonu. O e tangata Faamanuia le Atua. E te lea isi whaasala ia te oi. Asea, uma maliu Iesu mo oe ma. Mai o lato uma lava lale tino. Ele au ngale i lato whaasala lea. E o al termine la whaasala lato, asea. O wafo ele tai tonu le Atua. A o lato uma lale anganga, peo oe ma o nei taeao. Wale whaasala i ato, asea. Ono le Atua, maliu Iesu Keriso nalo. E nem whaintura whaina i tātou e le Atua. Mai le tātou spaia. O i lato uma lava o taita ina le anganga o le Atua. E nei taeao o lo su mai ma fio mai nei taeao. I ei loa, o tātou uma o taita ina le anganga o le Atua. A mai tātou spaia o lato uma taita ina le anganga o le Atua. Ta ua i lato o whanau o le Atua. Tere i o whamanianga i maua ia te oe. Mo e wapenana, mai i lato uma o taita ina le anganga le Atua. O atali i lato o le Atua. O le to iele, polonga pe to e fefe ai. O to mawa le anganga le tama whai. To te wala watu, hawa le tamaa. Mai le te se polonga ia te oe. A whai o e skata ke usiano o mai te mine na polonga la. E winga le o taita inga o e langa pa ia. A whai e tūrai mai whatu. Se sau whai mai te su mai ne taeao. A sangata e te fefe. Ue ke fefe le iku. Po se mea lava. Te fefe ai. I leo taita inga o e langa pa ia. A whai mai lato umba lava o taita ina langa pa ia. Le se polonga le to e fefe se mea. Pau mea lo wala au. E awa ta maa. A batu la vi inga le tu mai so uma. Nalo ifo fa mai la io le tala tu spa ia. A vai foi. Fa na uta to o le tua. O suri foi. O suri lava o le tua. O suri fa tasi ma ke viso. Ta fai ta to ti nga fa tasi mai ia. E ia family ina foi ta to. A tasi mai ia. O ka lea whamunianga. Wai oe o ai au. Wa suri ai whaatasi ma ke viso. Le upule le suri. Ai. A vea o ma suri tonu se ai. E le pule ia te o te whai mea uma. Hata ta ingo mene o matai mea. Pe o mea na e mua. A whai o matai ki rawa whai rese. Tau fia langa o le suri. E moni whaamaoni nā mea. Oi tātou o whetala i e suri ni taeao. Mai paulo o suri tātou ma ke viso. Wai oe o ia. Una o pule tātou le mai. Mea uma lava lai pule ai e su. A mai e suri whaatasi ma le Atua. Suri whaatasi ma ke viso. Oka se Atua alofa. Oka se alofa. Mai paulo le kalesia kaltia. Kati ai. Ia o tōtu mau sa o tonga o whasa o tonga nei o tō Iesu Keriso. A whai e te leo sa o loto mai lava le te minei. A whau. Pe lo te ino o e langa pa ia pele ai. Tala le tus pa ia. O e loto tino. O le oti lea. A e loto le anganga. O le ora lea manuia.
Ai la si fiot. Da ele winga tatu mai lotu aso umba fai matunga aso umba. Ai ni folo langa. E te hot. Rau tua nei taeao. Tatu ainga fale ono. Ia tai o langa pa ia. Manuia elu ainga, manuia lo e kalisia, manuia la whanau. O lato umai taita ina langa pa ia. Whanau lato o le atua. O suri foi tātou whaatas mga wiso. A whamairi whai upu nai tōu sumatas. Ha e tātou upu neu. Ha e tātou upu. A whai e au le atua mai tātou. Wai se whasang tau mai. O ia ne whalo ina. Le whaso ina loa. Le sao ina, whaso ina loa. A wina mai o ia mo i tātou. A wina mai mea umalawa whaatasi mai ia. A whau e au le atua mai tātou. O ai se whasa tau mai. Yo o lawa le oti. Au lawa le atua mo e maha. Ia whamnia le atua la whaafoa le taeao. A tātou angai. Fo Iesu. Amen. Tātou. La tātou te talo. Le tualo mātou to māpa ia. E moni whaamaoni le tua. Tau whetalainga ne taeao. Tau mātou umon taita ina langa pa ia le tua. Mātou tonu foi o mātou umon taita ina langa pa ia. Whanau mātou ala ufiu. Suri foi mātou whaatas mo oelo mātou tua. Aftai mo whamnianga le tua. Ai e mātou e manatu mai ai le tua. Le tua lo mātou ta mawhaftai tele. Mātou saune manatu tino mātou pa ia serviso. Aftai le ola, aftai toto ma le tino pa ia. Mātou sauni le tua talia ma le whātua tua. Taro ya te oe le tua fo ini mana onga o mai mana e kalisia mai lato umo tapuai maimoa mato live lat ma ia lo fangia o mana onga le se me fengta ya te oe taro le tua lau faamalo longa lo le mato e kalisia fo se o mato tinaro tapuai mai le tua e lau faamalonga e mese mato tama apostolo sunga fa fenga uma pestene ma sui pestene ai mese fai au umal mato e kalisia na talotu umal e tua faamanuia faamalolo e toto o Iesu Keriso aftai amen. Sua tutti a con tu fa tu de tinoma toto scuis ai au ina pa mo fa tal si sta tu lia fatas Tangi nei
lava toto Iesu Keriso. Tātou sauni e talia tino ma tō pa i o tātou i alofa. Talia maru whātou tua, suafa Iesu tātou talia. A mera whaafitai do tua nei taeao. Tai le atua le ola ma le whamarolonga. A manianga i tono tātou ainga e kālisia te tō tas. Me se sunga whawhenga inga tātou maa apostolo. Pestene mai fu pestene. Sunga whawhenga inga umalama taka kālisia whale ono. Aleluia Lord. Mia foi whamarolonga. Nata lotu mo e kālisia. Aleluia lo. Io ero mātou ta mapa ia. Le lava mātou upu le tua moli tua le vi inga mal whaafitai. Oe o le tua manuia le tua malia i o mātou mna. Afitai toto Iesu Keriso lo mātou i alofa. Maliu nunga sa tauro. Umar mātou whaamatuina le tua. O lua iasu taluai le tua na mātou loalo alofa. Te le toi mariu. Ai mātou whamatuina lava le tua manumalo rau fio. Mātou manumalo fo le tua. E ilalo langi. Mātou le vi inga male whaftai te le tua. Tai fo i nei mafutanga. Pale ono. Mātou wheloa i ma o ona. Ai maise. Tua whafine mauso. E kālisia tai te otas. Ia lava oe le tua nei fuanga uma. Le tua manuia e kālisia ma tata uma. Ma se sunga I whawhenga inga te tōtas. Ona oe lo mātuta maa. Pala au lava I ate oe. Oe le tua le ola le tua le whaamalo longa. A fo ina le whaamalo sia o una awale. Ingo ngā luenga taita inga le tua. Talo foi le tua tata lotu uma lava. E iau whamanianga. Tofu tangata mona mana onga nei taeao. E tua o e lava e tali mai o mātou mana onga. E whaafitai tere nei taimi whai mātou whamantinga. O maliu ia ta mā whaafitai tere toto ma pa ia Iesu Keriso. O le vi inga man whaafitai tau ia te oe. E suafa Iesu Keriso mātou talo tuai. Amen, amen. Aleluia. La sura tia kone au tatou ipu. Ian tatou saunia ma tau taulanga whamulmole. O te fia o te fia whamalosi a te oe taulanga. Ale isu maia sunga te akonoi. Ao tatou taulanga male masfulua. Ia awane e whaia mo se me masandi. Ai, ia lafo lau taulanga malou taltonu e tali mai le atua i o mana onga. O te le alu rawa sistusi, pe ano whai atu. O tusi nea
Paulo e valu. Ole tusi leo te sulu iai pao pili mai matu fai fiau. Sa ni au fai pa tunga vaso le so paso. Ka kamale ka so iai. E mai upu fai ngofia va tao so iai le ua. Ai fa ftai le tua. Mai le fai upu le faamanuia se tuai le uma le valu alufu valu. Faapea. Tātou roa fōi ngā lue le atua I mea uma lava mo le lenei faatasi ma I lātou e ua alofa atu a te ia. O e ua laulia e lona finangalo. A wā ua silafia e whaitau. O tātou roa fōi ngā lue le atua I mea uma lava mo le lenei o e ia te ia. O e o wala uia e lona finangalo. Pa mai ngā lue le atua I mea uma lava mo le lenei e alofa atu ia te ia. O le whai o lau taulanga I nei taeao mo e afu le atua lau taulanga mai suai. O le mea lenei nawa e whai le atua. Pa mai o mea ngā lue le atua I mea uma lava mo le lenei o e alofa atu ia te ia. O winga la a ta tonu la abela taulanga nei taeao. O le mele leiwa e whaia ma le atua. O mnia le atua e te oe. O mnia le atua lo a inga. O a mea te maa o ai, mea tau tupe. Mnia le atua. Mai o longa lue le atua I mea uma lava. Mo le leia lo fatu. O ea lo fatu ia te ia. Tato uma le la rufo nei fale. Tato a lofa uma le atua. O ngā lue te whaia mea uma. Tupe mea uma. Me leina te abele tua. Nei la taeao ia. So stulai nei taeao. E ala taulanga e mai po le suluai. To anga e whai taulanga. Suluai. E whaamini ai le tua e te oimolo. A inga ia tato ulai. Tulai mai. Whaamole mole. Watu lama noa nei whaamole mole. Au taulanga whaamole mole sumai. Stato peso. Mai o tō au, tātou talo, o ni ele atua le tauranga,
Suai wa ina nei taeao. Ta tonu le atua e to fuatangata no manao. Nei taeao le atua. Mato foi nei mele le atua mato sta ila upu. Mato foi mato talofa ia to etama. O foi na feta lá em alue me uma lava. Mole mato ia lo fatu ia te oe. Ia le tua talo e faamanuia nei taulanga. O ngā mono ngā luenga le tua. Ia foi e faia a poina nei tupe le tua o ngā mono ngā luenga. Ale vi inga foi ia te oe le tua faamanuia. Tu maua le vi inga te oe o faamanuianga le tua. E mai I tonu le mato e kalesia. A inga tai tō tasi e suafa Iesu Keriso whawhatai. Amen, amen. Ia, ta tonu le la sauni e te whanoro o le tua. Ia wai sauni whamole. Tani mai whamole pa sauni, me sauni. Nice. Ia, te mene amano te malawai mal whanoro tele. Tato tama apostolo. Ia o wawele. Suafa Iesu. Amen. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Let's welcome the Holy Spirit in this place. Come, Holy Spirit. We welcome you. Come and fill us, Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your Power. Live inside of me. You're my living water. Never trying fountain. You're my comforter. Oil over your life, oil over your life, oil over your life. Amen. O oile anga pa ia ia I matou le taeao lenei. Hallelujah, hallelujah. Te whetawhea I le mea nei anga pa ia. Flow within this place. We praise Spirit of the living God. As you pour forth the spirit of blessing this morning, we receive and we welcome you. Hallelujah, hallelujah. Matou te whawheloa ia te oe, I lenei lava teimi nganga pa ia. Patumu I matou. Whamalinie mana o ngao ia I uma I le malu nenei. Ave le vikinga e whawheloa ia ia nganga pa ia. Pati pati atu, la whawheloa ia te ia. Hallelujah. Let's receive him this morning. Whawheloa ia te ia. Hallelujah. Hallelujah. We welcome your presence. Fill us, Holy Spirit. Satisfy every need within this place. Fatutumu mai matou nganga pa ia I lo tumu atoa. Faamalilie mana o ngā uma lava o lo iai le malu lenei.
Alenga te lea o matou paanga o matou wosi tau langa fatasi le taeao lenei I lunga lenei a la leo. A o oe a nganga pa ia matou te whawhitaia. Whawhitai ta mā, Iesu le Atua au. Whawhitai Iesu Keriso lo matua li whaola. A wa olo o iai o fofonga I le menei. E le alu noa fo ilala upu. A wa e te mata iai. Ina ia whaatau no ina I le mele nei. Ina nga ia ngalue ina I o matou loto mo matou wolanga o mo matou e whaalongolongo iai. E manuia ai fo'i lo matou wa so. A wā lo matou wa taeao. O la matou whawhitai lea, le Faamanuia le whanetanga. Ale lo suafa Iesu Keriso e tatou ala langa faapea atu. Awe se tau langa pati e whawhitai ai, le Atua anga lenei. Pati atu e whawhitai le worship team. Aleluia, whawhitai tele. Mamalo le worship team, mo le au mai o le mamalu, o le li I na tatou osi ngā tau langa I le taeao lenei. Whawhitai tele, whawhitai. Thank you so much for the ministry. Ya lala mai o ngā upo wal ya e le se mea whainai. Hallelujah. Tatou wo sao ele fionga le tua. A piyama I Talofa na ma whawhiloa I na watu le taeao. Let's go straight to the word of God. O lo tatou iei le vai aso lenei I le olanga whakeusiano. We're in the season of the passion of the Christ. Lo tatou iei vai teimine nei o whamanatu mai ma tatou whaatauaina ma tue manatu natu I le maliu o lo tatou li whaola o Iesu Keriso e tongi o lai o e mao. E le se manuia I a tatou sauninga lenei pe ana faapea e le maliu Iesu Keriso. E le manuia foi e tatou sauninga lenei pe a whai e le o afio Iesu Keriso I lo soifua ma lo uolanga. We will be doing churches without any purpose at all if the Lord of the church, the Son of the great I am, our Redeemer Jesus Christ, is not alive in our lives. Amen. Secondly, if the Spirit of God is not indwelling in us and leading us and guiding us. Lono lua, le atua toa folta faoltanga. La tatou tinonga e vei Iesu Keriso ma li ma whaola yo tatou olanga pe a whai e le awhio ngang pa ia I to tonu ia te oe maa. O le mata whai oi le nā ngang pa ia. That's the ministry of the Holy Spirit to confirm our confession. O oe maa o e tau tino Keriso e vea ma li ma whaola yo tatou olanga a o a nganga pa ia whai mai Keriso a ole anu. A ole te foi le tama e le ma whanau tō maua whamanianga le tama mo o tō le ngang pa ia lea. Why the Holy Spirit? I se a le ngang pa ia a le wa uma na fio me Keriso ma maliwa tongi ola I lai tatou. Why does he have to come? We are already redeemed, we are saved. A ia te wawa iei lea e le atua toa lau whaalatanga e le atua toa lau whaalatanga pe a whai e te leta lia ina le ngang pa ia o le atua a wa o ia le na e a fio mai a fio te tonu ia te oe mau na te whaamatala loto tus pa ia lea. Because if the Spirit of God is not alive in you and it's not alive in my life, we will never understand the Bible. We will be misled by other human beings like you and I. A whanga lea fio me le ngang pa ia, a wā a lea fio le ngang pa ia tonu ia te oe mau, e taita ina se seta to wistanga tola. O se whaitanga to lai fia o, no lai whawawau. E te loa elma whanga na ua na tele lotu vai teimi nei. Hallelujah. Le umawha le lotu whaola ina o ka ape. O whesiri e saa. E ala na ta ape, o nei le o te inga I le nganga pa ia o le atua. Mena whamai e pasta nganu le taeao lenei, I le Roma e valu, whai ua sumara wha. O I lato umalava, Romans 8 verse 14, listen to the word of God. O lato umalava e te ina e le nganga pa ia o le atua, o ata li ina ma whawhine po whanau le atua. Are you with me? Are you with me? This is why the Bible was given to us. When Mauna Paulo no na te ri whale angango Timoteo,
Lai tau amata le tofinga whawhai awa Timoteo I nai Efeso. Avela ia yo apo inga le whamai Timoteo ia eilua ina o le tuspa ia. O lona mata whai e mai ea oa o e tangata lotu. Ea oa I e tangata lotu. E whaatonu o e tangata lotu ma whaapoto ai, ma whaailoa e tangata lotu le ala o le amiotonu. Awa e tele ala me whai no rai tangata e a le soi fua tangata lotu le ame o tonu o le atua. E whapena o na tau teva teva, e whai mai whamanga li poto o Solomona, e una oti e whano. Are you with me? For all those who are led by the Spirit of God are children of God. So I have aila ye na le winga le maule le fionga le tua. E le atoa lo faalaina, e le atoa lo faalatanga, e atoa uma mea Keriso. E atoa me uma mea Keriso, ai ona o oe mau le tangata ola. O le ola le lalo langi fao songa, ma mea puapua ngama, pa fitauri. E yei la le teimi, e whapena ina ta la fo ia ai lea, o le ola tanga moni lea o mai le tua ia tatou ona o le ai pu le ta ua o ta mafofau le ai pu le ta ua o ta loto ma ta fifilinga le winga na le maule na mai e asil taeao lenei le roma valu fai mua fa mai o le nei wa le o to iai se fasala. Listen very carefully to the word of God. Ma natu le winga o mau nei e leo na ni mau e a mai tatou te tau lotoina ma whapena o na tatou tau talangia a o mau o le fionga le atua o le fatu atoa leo tama. This is God's heart. This is God's plan, His time plan for us in the year 2026. Forget about the past, but concentrate on 2026 by listening to the word of God. But mai wale o to iais se fasala. O ai le to fasala ina. O e le o to e ola I le tino. Ai ola I le nganga. Fa fofonga le ta tonga ma vai ina I le tua ola na up. E ma faina ta faula ina, fa la ta faula ina. Ai ta te ola I me o le tino, ma pu le ta ua I me o le tino. Ma fu anga foi na te lotu I le sia sa, ai te le lotu I le sia sa. Are you with me? Let's come home. Let's come home. The time is very near. Well, lata le fio mai o le li. Lata le fio mai le li. O te whawhetai I le tua. Ina ua e le tō wha, le sunga le perstele, ma le whatonu al tatou atoa I New Zealand nei. Ia wanoa mas, ia atatia le wanoa I masina. Ua o watune na mo tatou. Na ia mawhaina tatou mai, ma tatou whalongolongo. Ma ta pena tine I tatou. Wa me te le whalonga ia foi nei mai isi ekalesia. E te whalonga nei I masina nei. E ta pena tine tatou le lau whamai le li. Le tua e ana le tuspa ia. Mo le mau eno na ngapa ia. E le te whaasala ie. Wa ia Keriso o e le o te ina I la tō e o la tō manatu mo la tō langona. A ua te ina I le anganga pa ia. So le mafasili la la nya lenga loku le sa ke le loku le sa o le mafu anga na la ngai pulea o e lo fai ai lo pulea o e lo lotu o le ngana fa fa ngo fita to te malam lama isa da okay ba fa ngana lo tele fai ai mal gimpo. Are you with me? O le pulea I a e no mafu fa le mafu na ta fi ai se mea. An watu mai le sitalinga lea ma kumulo leo I ringa kau ko sa fa fo le sitalinga ai te wina lo loto me le fa me le poto Solomon le fa ta o te fa lo fulu lo futasi lo fulu lo watali fa longo la up wa mai yo talinga ko fa ya ku le fa ngo fi fa lo ko fa ka nga wa mai yo pukalinga wa fa longo lo ka mamalo kinga ya nga a fa ko ke fa longo o ko ka mai ki le alanga o ka ua I o upunga o whaalonga I lo ka mamalo ki ngā. Ma whaalonga mai pua o ka linga. Ma fu angwala leo o kua I. Ngō mākala kala I lo pua o ka linga. Leo o mwhawhaina o tui I. Wa mai o ka linga I le meo te whai atuai. Aua ne I tea le upu lea mai o mata. Ma wa aile le whatonunga. Le tangata le te ina I le anganga pa ia o le atua. Le tangata e fia whaitau tusi, le tusi pa ia, e fia vivi, e fia whanene, e fia e a whaine ana pongu. Ngā Amerika ko anga pongu ngā sfari, le nentu atu nei.
La mai le tatu leo ngata talo le pole mana tu las falel. O ila ya o inai oe. O le wa fia ngi masingo le kosanga ngi. O fa. O langa le wa fa masinga e ke le o ka kalo i leo nga kalo e fa ya la fo inele. Al tatu wa. O ila i loa ina. O oe o nai te ina oe lo mafofau. E lo king po o malo fai ai. E ke manga o faamanianga ai ke le kakalo ke mionga wa vaku ko e kalesi ko ke kakalo i ponga o si e mai lo lima ko la lo lima o si e mai lo lima ina ne le mai le falo yova haleluya Mama o la tona e te ina le fiole o le te il fata o te lua o fata o te fa lo fulu tasi lo fulu o wani te mo mata upuia. When you read the word of God, keep your eyes on the word. Allow your mind to take the images of the word. Fatanga lo mafau e te mata wingo upuna e te faita wai. E mafaya na iro ina me umana na te faita wai mai leina no le fionga le tua. A wai ai le ora le upulea. A wani te mo mata. Se ulo loto. Awa a e te wina i lo loto. Fai mai le nganga o le atua i le poto le o Solomona. A e te wina lo loto. O na maua le oe o le ola. E te le maua le ola mai sesi mea. E te le maua le ola i le loto. E ma fai na tato mai le loto tato whalongolongo i. Ai a le whalongo te ringa. A le wa ai o mate le upulea. Ma e te o le tau lo loto o lo wola yaso te tasi. Are you with me? I am preaching well this morning. A eleva vai le upule mai ola le upule fa mai o le ola le ye la to te maua. Ma vai le wingo tau tonga fionga le tua e le maua tanga ta uba. Na oe nga waita linga i le upule fa tau i matiro tilo mata i le upule ma teu la to loto ma ola i le mai le tua o tona to te maua le ola. Ai le ngate na maua le ola, fa mai to te maua fo le malo longa, mo to tino uma. There you can see the fullness of the blessing of God upon our individual lives depends on how we hear the word of God, how we keep our eyes on the word of God, and how we keep that word in our lives and live it. Then life is yours and complete healness is yours. Are you with me? Are you with me? Wa yo lima, wa yo tato wolanga, ia mea le malo le tua. Lo fofongia le na le tua le na. Ia e lo kako mka upunga kaya. O tato mta upu te fiatala no ine wha wau, ia le savalinga le matu e kalesia ile mai teimi le lei. O le mauna mea le tua ia i matu e papatutue se ne, papatutue lei. Fa mai iau tō ngā wai. E tū mauatu i le mamalu o le atua mafuta. Be steadfast in the abiding presence of the great I am. E whaavai lea mai tusio e peru, lona matau pa sumal tolu, a lona fai upu e lima. Hebrew 13, verse 5. Sorry, me that that's an addition to your list. A fai o maua, on tato fai te wane le na, o le e peru na e sum le tolu. Fai upe lima. E peru suma tolu, lai le whenga inga fau e le avesea. Le atua leo le lotu le te saua i sa te tasi. Ma e alu i sa te tasi. Wa malele le atua lea. The greatness of God, He has spoken. He has declared. And once God decrees something, His eyes are always upon that promise. A iei fafonga Iova i le mea na te mana vanga mai. E whapena foi ona manuia ai leo tātou. Lewa whetalai le atua leo le Emanuelu. Mai Emanuelu i o tau i loa. O te letu ua o tau, o te letu la whai a te o tau. Ia e whai mai a mate yo e sao. Se i o le ngata anga o mea umalava. So there is no end
in the love and the grace of God upon us. E le ai se mutaanga, e le ai se ngataanga, o le alofa o le tua ia toi. Tu sa pe tatou te ola i le tino. Listen very carefully. Tu sa po tatou whaola ina le tatou ola i le tino. E le tu la fo ina o e maa le tua. But, for my part. E uia la i le tu la fo ina o e maa le tua. A iai le teimi. E whapena, e ave ese lo fo fonga i ova maa au i ova ia te o e maa. O i nālai tau nua i role o whata o te whā, o se fulu whā suma le lua, e iai le ala ua manatu le tangata. E tonu masao ma lenei, a lona i unga po lona tau nu unga, e whano ai. Proverbs 14, verse 12, God has spoken. He has spoken to his people. People, he promised that they are his people. They are his sons and daughters, the Hebrew people. And God has spoken there. There's a way that seems right to man, but its end is destruction or death. Are you with me? So ila le te vai ai, e uia la ia le lofa tu no le tua, e le mavai ata tu sa palat pa a. Lo ngi lo pa a o makwa le ai sis fa makalanga. Ile makwa fa le kongo la ia ka ko langa fa la ina, a wa umanta to tau tino ina ke wiso. Are you with me? Are you hearing the word of God? E uia la tulanga na, ai fai mai ale tua ia ina, na te le tu ua oe. Na te le tu la fa ia te oe ma. Ai ai lau me fai. Langa iei le te me umai le lofa tu noa o le tua. Are you with me? A e le onga i upu i ona fionga le tua. Le iai le si vaenga le sa o le time plan na le tua. Mo tatou wolanga e ta ua o le sitianga. According to the time plan of God, there is another event that is coming, and that's the rapture. O le rapture po le sitianga, na tapena ina ele tua, ma au mai ele tua, ma whailo mai ele tua, ia te oe ma e ala ia Keriso Iesu. It was God's promise, a divine promise of God, and Jesus Christ revealed that on the evening or the night of the Last Supper, the last Passover night, and recorded by John in the Gospel of John 14, verse 1 to verse 3. Faamauina Ioane, iana tu susinga fa apostolo, fa tu susinga fa evangelia. Se fulu mana fa mua, se iol fa upetolu. Fai mai le whetalainga Keriso ina, ma o le taimi le whetalai Keriso i, e leo tu e whetalai Keriso le lalolangi. Christ at this time is not ministering to the world. He's ministering to the chosen one who have been faithful to his ministry. Well, le atu whetalai Keriso i le lalolangi, o lea wana o na so. O I whaina te vai ai, o le tala le sitianga, e leo le tala mo le lalolangi. The rapture is not for the world. But, e ui e leo sitianga e leo mai mo le lalolangi, ai so se tangata le lalolangi, pe fola le o taeao le faapea o le ia tangata I o le e le talia Iesu Keriso. Ai a whaalongolongo la ona wo mai I sauninga whapenei, ma lato whaalongolai, ma di liu wai role o lato tautununga, o na ngā role o onga o sitianga, mo lato. Au ia te vai e leo o mai role o tangata le sitianga. Wan tōna whamai Keriso e nā mataupuna sumar wha. Aua tō te atua tu vale. Aua tō te popole, whatua tua I le tua, whatua tua mai foi, ia te o Iesu Keriso lea. Aua e tele mea, tō te nonofo ai, I le maota, o lota mā, o I nāua whaare mai e Keriso, o le langi e whaia mo tangata e muli ia te ia. E muli lea Keriso, e muli a o onga. Le tangata wa sauni, e oti mo Keriso Iesu. Le masani tatu usu ali pese foi lele. I surrender all. O le maanga ia I o le whaki. O le leo ska ia I o ka ngaka ia usu ali pese. Hallelujah. I le tatu te vava ia le tūlanga le la. Pete leo ska ia ina. Pete uska ia e lofa mai lava le tua ia te oi. Ia le taimi. Right? Lo tu mai tūlanga na. Ia le taimi. O lo na saule la le alanga. O le afo ine o le pū o le angerusile le tua. E na o e se fa umal sumal fale Ioane, tasi mal tolu. O te ale sauni mea tō te nonofo ai. So right now as I'm speaking, Christ is in heaven and he is preparing a place for you.
Te mananga na tau tonu I mau nei o a fionga le tua, a ele tau tonu, that's okay, but it's good that you're here today. E sauni, whameke wisa o te alu e sauni se mea, ai a whai o te alu, o te toe sau. We are expecting his return now. Ai wawai mea tutupula la lulangi, na mai teimi le whewata, wa ile iai, o ai whoinga o ai Iran, mai whoinga ma o ia Israelu, ma Amerika, o whai longa na o lewa na wala ia mai Keriso, mai atu tupu mea nei wa ia I runga. Wa lata lona, toia fio mai. So o lona o I te wawa ele teimine, o lai sau ni e Keriso, le no fuanga mo utou. Tu sa po lan pa aolo o lang Keriso, ma pa aolo o lang Keriso le I, lai sau ni e Keriso, le no fuanga mo oe mau, o le tala le leile na, a ea. A I te mawhau le iai, o teimine, o teimi te mawhau I mau I te whanongolongo ai. Le e whapenana, le au noa na mo moni me le au whailaunga. Ia tātou ekalesia, ia sasate I tasi ma mawhitanga ta mama, mawhitanga ta maitai. Le au talvou, e whaatapena I tātou mo le mele o tātou sauni ai, e tātou te o iai. A olai na whio mai Keriso le aso nai le alanga mai o le asau le angala, le angala, le alanga a le angelusili, e leska mai angel, o le angelusili. Whai mai ona whaafosei lo lea, ona sitia o e na ola matutoe. O lona winga whai o le aso neo la sau ni le tua e a whapena na sau le pu o le angelusili, ma le alanga le angelu. O ila, e fatua e loa I la lea, e ta ua le whanongolonga le fionga le tua, ai whai ano ta ua potomo lo ta ua I loa. Now if I before no, I'm saved. O le po wha no o te lia ina Iesu Keriso, whafufonga le mai oe le nā. Le fo te whanongolo I iau le nā. Awai le avea lo lau ngaina, le upu le ma meo te alua I nā. E mwhai o lau ngaina au te le o lai. Langa lau o mamala mai. Are you with me? Ai le whapena, wha mai leo tua o wala le o to wala. O manatu le o to manatu. Are you with me? Are you with me? So a saulo le la langa ina, o ina no la e tate loa I lo lea. Le mea le sa tai ai. Langa ua loa o na au mai le upu. A whai tanto te muni muni a onga tuspa ia. I ene manatu le au poto o whapena o na sa idilia ia tūlanga tuspa ia. O se meo le iwa whai, le iwa ono. Na o mai ele tusi o whalinga. So ai mawa whaula ia nei whai ono, lua ono. So, ko tiki a kole lua hafe kausa. Le la lava feta lai le tua. It's almost 2,000 years, and God is still speaking to us. O inai te wawa e o fesi Aisa me le fiu ai le tua, e whaamatala mai ana fionga ia e toa ma, langa sila fia ina e le tua, o se oli e leo se no whanga le lei. O se oli foi, e le ai sou, se a foi ne se ava noa, e te toi whato ese ai, ma koe ave ese mai ai oi nā. The reason why that if what the scholars are right about that the book of Revelation was written around AD 94 or 96. So you can see there how patient God is with us. E te loa ai lea o le ono sai mai o le tua le malfa pepele o le tua. Te sidi Aisea. Langa I see the feeling because God knows that hell is not a good place. There is no second chance in hell. Awe te whanongolongo ia o onga le mamona. Mamona mai a e oti, e te maulo wa vanoi tua to tunga mau, e te toi sa ilia I le tua. Rubbish. Are you with me? Awe te whanongolongo a o e a o e te tapuai le mamona whafonga le lei. Langa le wa mai e le tua lona finangalo. E oti lona tangata, o le mea sa e ola I luma mai o tunga mau, o inae te e a e ai. E te le ola pa a nei te le lotu ya so mai te pula I lowo langa mai la so fu la sto nai a e oti e te manao e te alu I le ola fa vavau uso sister. It doesn't happen that way. E le tupu fa pena. I'm not going to lie to you. I've been in the Lord for 40 years and I'm tired. I'm tired of sharing the gospel of the Lord to people and they've gone, you are the chosen one of God. That's why you're here. That's why you're here.
La fa mai mo ma wala fionga le tua I o I le afo ne profeta o eskelo no mata o pesuma le valu. Mai le tua eskelo ave yo tangata man tua eskelo la unga. Po lai perfetanga ya sayutale la mio pa o fata fe in Babylonia. They were not meant to be in exile. La feta la ia le tua o ia la tua no foi la tua fa la ia na fa le anga ina malu fa fonga le ia fionga ia le tua. Mele fa me poto Solomona wa ia talinga va ai o mata. Te lo loto. Mawale oile ola mai malo lo ai. Are you with me? Fa me le fionga le tua na ia se fa ia o le tua e tu sa te tau sanga e afe mala so e tasi me tau sanga e afe a mai mal fa te tengo mai le tua na po le ale te lo tau sanga e anga sala ile tangata ai a fa longo ile upulea ma sala mo ilo ile so los fuma le ono o apelila ile lua olua una mai le tua o te le mana tua ina ana anga sala mai le te lo tau sanga na anga sala ai fa aftai pati hallelujah. O kou le papaku o kou loko leanga I le atua lea la mea sanga ave pela mangoa I kangaka ia ai I o kou silwhenga e le outo o le atua e pou lea le atua ia I ana mea ai wha mei whana whionga le tuena o le tele o tau sanga e amno tonu o le tangata a le aso e tasi e anga sala mai le atua me no remember you righteousness e anga ngangu e le lei o te leto e mana tuaina lau tau am no tonu I telo tau sanga I le asa tasi o ia mai lawa onga le fionga le tua mai tātou Emmanuelu tātou wola mo ke riso Iesu mala awina le anganga pa ia fio mai te ina I tātou o le mea moni lawa ina Emmanuel tātou wolanga a wa o leo langa e te ina maonga mo ke riso I aso te tasi live for Christ and be led by the Spirit of God one day at a time. O mea nei fina ngalo ai le tua ai le na o le asosa se mai ai ho si le fia ai le tua me le ko ki ka le ka ko manga ku ngaku mo le vai aso le luma ai I o mai mea na ia tatou wa lo na si le fia I nei le tua e ngaka fa alo paki ngai le aso ngai ai fa kai mo paki le tua nei a o le si va aso le luma la fo si le fia I nei le tua lau menti nga ke fu e fai ia fai pela o menti nga ai aua ngalo ya oile up a uma ngo fai la menti nga o te mafa mangalo mai ya langa le leina le to mo ya nem tau pe mo fai o peiva mai a fai to te fa ali o to wang sala o le tua le I la wa me tonu mo lo fa tunu o te fa mangalo ya te o to so o ia te mai ai alai si le fenya le tua me na o te mai le tua va no ya ta to ta te lo na ta tonga sala salmo ai awal fai ma sang awal fai ma sang o le ke lo salmo lo ko vala wa ye na le ske mi ko salamo nga au fa penga ka pungi mai le tua fai to ya te ai are you with me o le utala no anga le taeao lenei o le ala o le tongiola the pathway of redemption. I say, why the pathway of redemption? O inai te mama ye there, a e le tu mau ya Iesu Keriso, tate le mau a Faamanuia le Atua. Christ is our Redeemer, not the church. Are you with me? Are you with me? I grew up in the church that people love to go to church on Sunday. But during the week, they just enjoy themselves and what they believe in and what they enjoy, how to spend their life in. So, but when I came to the Lord in 1985, the Lord changed my life completely. Ali valunima na o faalaina iloa ile Emmanuelu o nana di liu atoa ilo o langa malo taltonuma. Fa se fulu tau sanga o lea o te savalia le ala lea e le faingofie sa ye le pese sa uswe mai e le faingofie le ala i le langi awa e te le vao tui o le vao tui na o le ata o mo meo whawhitau
a wa o kui ai halo inga ia ma ko vai ko Samoa ma se ka ko ia ngole Samoa ai vai le fo ingi lo fi vai pa se vai e si la ko ma fi o pa o lo vai ngai lo pa o se vai so me fa la me fo la nga o ia ka ko e o la ka ke solia va kui a va tu tuia o le fa tusa le o le anga sala ma le fa fanonga. Are you with me? O le anga le leile na o le tua mai ai tatou. So o le hala o le sitianga la tatou sava le vali na ai lango le wa emisia le amatanga. So ai ta mo so va no e lu le lunga le live le Emmanuel Christian Ministry pap to joy. E ma faina mo wai le amatanga o le savalinga le o le ala o le tongiola. Da sale o tona yatu ina a le la tatou i le siva nga le ia i mawhai o na Faamanuia nei fo i leo tātou ia ina. Au e te popole, I heard e whai le lunch. O whaalonga e whai le lunch nei pe a umale. So that's good news. Say good news. Good news. Lunch. Good news. Okay. A le lunch nga e whai e lo whale. E lo mauta. So e longa nga e lese anga pong. There's going to be no fasting today. But you're going to go home and enjoy that lunch. Tato umale tato e kalesia mai tada tu. Buy lunch on the way home. Ya ina te le koe kinga, ngai le koe kukanga. So, come with me to the book of Acts. Tato wo i le tusio ngā luenga. O le la tato savalia le Pentecosto. O le ala o le tongiola. Na amata mai le afiafi o le Paseka. The pathway of redemption started at the evening of the Last Supper. Le Paseka mulimuli po le tau maftanga mulimuli Keriso mo na uso. O nana whailo mai e Keriso me umalava. Christ revealed in that event, the Passover supper of that evening, everything that's going to happen in our lives. Tate fatasina. Ma fu angana lena va tuele Ioane sumal fa fa mo fa potolu ona Ioane sumal fa o le fiafi le o Paseka na tautalangia i Keriso. O le fiafi fo na tautalangia i Keriso me tau sumal fito Ioane a le evangelia fa po lo se fulu na ia fa i loa mai ai le e ia le vaitemi e fa pena ona tulai mai ai le Emmanuel Christian Ministry. E te lewa ai le ngona ai ai winga o onga na Keriso le fiafia le o le Paseka. A mata o pesuma fitu nan talo ke viso a mata lan talo e sau fai o pesuma e lua sulfa mai na fia fa fetalenga Keriso na o te leta ma o te leta talo na mo i lantou nei so ona o ke viso e vai temi na ai o te talo fo i moisi o le a fa pena na lantou fa longo i lantou mau ma lantou di liu mai ai mo mai ia te o ma o te talo mai lantou na i lantou mau fo i lo manuia. So in Emmanuel Christian Ministry, this is not a mistake. Ole kalesia nei lo se me fa fosei. So tele tanga u fa longo nga o ya fo nei e ingosia le Emmanuel. A ole au ki I au ole ko le kanga sa fa ya upunga. Are you with me? Me nei le e lo muli a fionga le tua. Au te muli tala fe avai. Da fa longo fo yo fa tala ko ole Emmanuel e lo se lot. Are you with me? I want to challenge you how to receive not only the salvation and the redemption of God, but also to know how to manage what has been thrown to you by other people. O inana te loilo tu mau tu spaia. Pa mai sanga ta mai o le Emmanuel mo fonta talo. O le maftanga e lo se kalesia. O nas vai o ai la tou te fa penai. Ona tau mawhai e whaamatala mea na whina ngalo ai le tua. Mo I lato. A wau te tau I ate oe. O le Emmanuel e ese le amana I aina e le tua. Ai se a. E le o le tua tele, e le o le tua le titi. Ai o ana o onga na mai e ina. E o mai le teimi nei. O le la lava e ola. O la lava e whapena. O na manuia. Aleluia. So o le o fofongia la le na. O le tua le o tatu I nei. So tatu wolo I le mata upula na e lua tu sio o ngā luenga. So come with me to the book of Acts 2:1-4. Whai mua se I o le whai upe whā. Tato whai tauina na ngana Samoa
English member of our service, yeah, follow that Bible up on the board. Tato whaitau, manatua lea o ngā Solomona, wa i o taringa, wa i o taringa i upu e whaitauina, mo tātou I e lem whaina whaitauina ia le tuspa I le taeao lenei, o na ua faapea na fo na whaane tonu ia lau vaai ma lau sila. Ia, ai le ngata whaile o tau ia na nau tau mai ia, ai le ese tuspa ia na au mai ia. Ese lo waka mai, wa le wai loa, o e na e whaanongolongo, ia fo ine lau whaitau tusi, o tātou lau whaitau tusi, whaitau manino, aua whakope kopea, aua whakope kopea, ai whakope kope lo ingo wa e fiau le fale. Ai whaanongolongo ia Solomona, mai Solomona, wa I taringa, va ai mata, teu loto, ola oe, malolo tino uma oe. All right? So it's a malolo, listen very carefully. So se teime te tala I la fionga le tua, e perfetanga le tua ia te oe. Listen very carefully. Whenever you open the word of God, God is going to prophesy to you. But you will miss the prophetic of God when you're just randomly reading the word without any purpose. Fafonga le mai. To teles ngata whaitau tu spaia, an mea whala nei te vaiuina, to teles ngata whaitau tu spaia, e le tu tusa uma o langa whaola ino tangata. Are you with me? Mena wha mei Paulo ia e Peru, wa levanga kaunga veo kou maoao. Ma la unga le upu, ai le ma whaina na whaina to wo ia ina, la ngako ke nguing susua. A whai se loku Samoa, a me le lei ai, e leo ka kou se loku Samoa, o le lotu whaola ina. A wa anga whai se loku wha Samoa, e wakulo upunga, o le singaka, o le whaadia, o le afoni, o le whaadia lia ia. O le mingo le whaadia lia, nga kaua le loku wa whainga le loku, e ku, e makua ku ma, mo la whai kau le upe ku. Makirikila a. Whai aonga le ngang Samoa, ma ai kuia tui langi le ngang Samoa, e ku makila e lunga sa vali whafu. Lesi matu sau ninga le whai nei, whamuntunga la, wau mwhai whamuntunga. Sa ina lesi tamai e lotu la mosa. Alo lo fa so na o wa le fona. Ai upu na uloa. Na faina ile to ina lea. Ma ku ai lunga sa vali fa ele ko ulu mai ai ko kongu e alua ai lo na fa salanga. Are you with me? Ai sia leanga o te italinga. Ile tatala ele anga pa ia o le winga o fa muntunga. Lai ai lo ta tununga a inu o fa muntunga wa okay. Au ia te lo ai e te le okay ona wa inu o fa muntunga. E te okay ona ua e inu le whātua tua. Ba mea nefa mai Paulo I lalo ifo le maule na o le mea lea aua tō te a ai whaale ta tau o le wingo le whaale ta tau o le whaale mi ngaost. O le ingoanga pase kua ingo ai le ai no comprehendo as to why you are actually receiving that. Are you with me? O mai ka ko pe ka ko fa fa alongside. E whai ama kongi ako nga isi mea ngau ke mangkua mai le li. O leo nganga ka ko wha nongolongo le li. Whai mua se whai upe wha a tato iai whai tau I a. Wa o foi I le aso le Pentekoso. Sa iai la tō uma lava I le mea tasi ma le loto nga tasi. Lua. O na whaafua sei mai lea o le tālili mai le langi. Peise I o le matangi wa angi tele mai. Wa tumu o mai le fale sa la tau no nofo ai tolu. Wa I loa foi e la tau o lau faiva peise I o le afi ua vaeva ina wa nofo I o la tau lunga tai tua tasi. Fa. Wa fa tu tumu ina foi la tau uma I le nganga pa ia. Wa fuai o na tau tala I ngangana ese. Pei o na fo ina mai e le nganga o na ngangana. Ia te la tau. Manatua al Pentecost o Faamanuia le Keriso. Pentecost was a commandment from Christ. He commanded his disciples, never leave Jerusalem until you have received the promised gift of my Father unto you. O le Faamanuia. Mai awato te tuua Jerusalema. O so ia ave ele a onga lea. O so foi la o le Emmanuel Christian Ministry. Whenever you read the Bible, reading that Jesus is writing to you and talking to you, not about those people in those times,
Ia sona. O mo me lo fa ilonga wa fo nge wa matua ile li. Wa fesasi ya I fa makalanga. So I te va mai ele o le upule na mai mota tau fa me awato te tuua Jerusalem. Le la wata to fa tau nei le lua le o le wata nu. It's now been fulfilled. So ile taeao lenei o le fa wata to nei o le wa ia le ngang pa ia ya tatou. Ai o ema o e te tau ona taliaina. E le toi fo ile ngang pa ia le langi ina ua fioifo I le tusi leo ngā luenga. Langa I te maitawina ma e malamalama ina na feta laike wiso ia awa onga o se fuluma wha I le afiafi o le paseka. A wai te o le mataupuna I le sumar wha na fo ina mai le awa onga. Pa mai o le pe umar wha upa sumar lima se o sumar fitu. A fio ifo le ngang pa ia na ia te o tau o mea lana am tau me ma mea tau te maua. E le fio mai le ngang pa ia mo le lalolangi. Holy Spirit was never sent for the world. But the world are open, are welcome to come and receive the Holy Spirit when they hear the teachings of the Word of God. Amen. Are you with me? Amen. Are you with me? So le taeao le au e lale I ai te lei tali a ina ngang pa ia pe te lei vala au fa ia ngang pa ia e fio te tonu ia te o le winga le o le savalinga le o le tongiola. Redemption is complete when we obey the Word of God and its pathway. Wa uma na mai ko la foi le comunio le communion e o me de que lo sa lo pope sa fa comunio ya uma le comunio alu ke vi se lunga sa tolo Christ has already risen from the cross. He's already dead. O lono winga o le fa manga longa wanga sala wa uma ona fire. It's done. It's a done deal. The pathway to righteousness is yours. O le ala il fa o tanga lea le na me ki viso na wanya che ai uma le toi tuo ki viso a o ki viso yo no so fa mai au to te tuo Jerusalem fa se fuluaso na toi ma futa ki viso mo no so ia ma o ia na to fa mai au to te tuo Jerusalem o se sili ai sa malama le ki viso o no so mai ai le tolu tau sanga le se yo o mai I le afiafile na fa sa taloia o la lava e fa ilonga fesili lo la to fa tutua la lava fa longa fesili fa tutua la me loai ke vai ya yuta fa mai ke viso la afiafile le e el tanga tau tu e fa penana fa lata ya tau wa fa ola ina oto ai le o oto uma o ina fa I te vai ai e ma faina tatu ia le lotu fa ola ina ai le muli mai ola ia fionga le tua e fa pena foi ona na ia te oile maule na na you with me o me le wo no ina to chele tanga wo fa ola ina ai e ke lo ana langa tanga fa ola ina ia la to wa mionga ma la to wanga. You can tell the saved, those who are truly saved, by the way they live their life daily. Are you with me? Are you with me? Ele ta waso le atua. Famile tua ia Yeremia fai o tangata. E ma fai se tasi ona lafi se melilo ai o te le lo Yeremia na lo sumar tolu lo sumar fa. No one can hide from the sight of God. He is the great I am. O mele ma le tatu Samoa a tatu whaalangilanginga te wisi o ko kai a kako si ia ilunga ai a leo langa e olai o kala pe pelo ia ba you with me a me foi ngau fain kai ka langa kiring whaalo alo le la foi ngele au maingo la fionga le tua ia ina are you with me a ika ia chau that's okay I can handle that. I can handle that. But I want you to know the truth. That's why I'm not going to speak to you in the language that you are expecting me to deliver the word to you. Are you with me? Ele avatuina ona o se tūlanga o te le fia ia te oe. Pēno whateu whasi fultau sanga. Wa uma mai te me o lo whaaloalo na uloa ina o le se se o la umea nana whai. O le ave whaaloalo o le fionga le tue tangata. A le wa ulo me langa o tātou ia tātou le na tusi ai ia le tua le kalesia I sarataita famila fionga le tua o le kalesia ngai le ai se mele le se fanga le tua ai koe mamongo me le tua le leina na mai ai o lo iai ni e toa
i titi. O tau la i o tangata to i titi na, le wha me Iesu Keriso i la fo i le kalesia na i saratesa i o i le whaalinga i tolu, whaaftaimo le whaafsiri, o le whaalinga i tolu, le tusi mua na i kalesia na i tolu, wha mai ai na, o la tau fo i na, e le ave seina o la tau ngoa, le tusi o lola, o i nai te vai ai, e iai tangata whaolaina. Listen very carefully, this is the truth. And Jesus said, i le afone i Ioane Valu, John 8:31. If you abide in my word, then you are truly my disciples. A fai tau te tū mau la upuri ane lai valu a fai upe tolu tasi. O tau o so moni. O lono winga e iei so whateitai. E le leile whateitai. A wai whateitai ia mongi loa. Le so o le so a fonyo le so o pepelo. Nga ka mulu o le so kata le tau tau le so. E tau o tangata tau muli. Follow us. O la tau lana e whatai Keriso na no mai a whanongolongo. Pea o manga ia le upu. Ia koe o foi lea. Ai whai mai whai tolu lua. E loe o tau le mea moni. O le mea moni nei wha sa lotoina o tau. E le wha sa lotoina o e mao si tangata. E wha sa lotoina i ta ua tus paia. O lo ta whai a onga le nā. A wa o nganga pa ia o lana ma ta whai oi le nā. O ia na tusia tus paia. O ia foi la le na au mai e ta mā. Mota tō o lea lava i nei le teimi nei. Na te awa o mai ai ta tō. Le tusi lea na ia tusia. So lea na umano lea o lea foi nol te tū Keriso. Wa umana ta pena ina o na so i a foi nei i aso i e fase fulu. Sauni no le Keriso te foi le langi. Laso na le te ua o le aso o le sitianga o Keriso. The ascension. The day of the ascension. Wa lava ta pena Keriso i. O le wa sila whiinga Keriso. O le wa koe wa i mai ka linga o le awari ia. Le Peteru le wha mai Keriso i nga. Peteru. O wha mai Keriso na. Le fia whine i e tai ai le leo mamoi. O na ta ape lo leo le lafo mamoi. A wha mai a Peteru nga. Iesu o e sila whiinga. O a ua Peteru. Ia koe wha mai foi. E ka ape ngai wha mai foi. O a ua papa. O a ufo e whapenga o nga sosoangi la ke ingo lau e kalesia. O ua ngonga o punga ke le resi. A wha me Keriso pida. Nga ka ua Keriso le ngō pida. Ko malo le ma Keriso. Se ia wha lolongo tangata uma ye lau so. Po le ale me le la ave ya Peteru. A wha mai Keriso. Le fia file nei. E le tue vivini uma moa i ne Jerusalema. Se ia whaatolu, ona e whaafiti mai i a tia. A whakua au a whaamengepe, ai umele au ka whao Peteru. Wau Peteru e longo i ku Samoa. Kere ka ua kōrongo o ka langa loke wako ko kere o kouia mai le ngu o ngā ia ngā ke o kouko le koe rolo. Mai, na ho ana tupu la fiafile na. It actually happened. Bafu angana na lena toe a fio ia ke wisel fast fulu aso le toe ta pena. La na o onga le famai au to te tua Jerusalema. So a fio no le ke wisel la a o tiro ye on so. They witness the ascension of Christ into heaven. Fai mai angelu na o to vai e fa pe o na fio atu e fa pe na fo ilona to e fio mai o lona winga te vai i o le aso lo sitianga ta to te lo le to e fio mai o ke wiso. We're going to see and witness that. O le matango fia i o mauia. So o le mete vaina, va ai o mata i le moni o le aso le nā. See that day for you and your wife, for us that are married. And for those of you who are not married, find a good man. Girls, ladies, find a good man who can stand with you in your faith. Don't go outside the house of God. The house of God means the circles of Christians. Born again Christians. You might decide, oh, he looks good. That's a great deception. You don't know whether he's got the false teeth. Are you with me? Are you with me? Don't look for the muscles. It tells you that he's a lazy man. He's spending all his time he's vain. He's spending all the time for the muscle when he should be working.
to build his future life with his future wife. If you hear you're a bodybuilder and you know the reason why you're doing it, that's okay. I'm not talking about you. Hallelujah. Hallelujah. So, na fio le Keriso a matamata ila tui whameke so awato te tua. I Faamanuia le Atua. See, God proves every degree that he declares unto us. E Faamanuia le Atua o ana mana vanga umalava ia i tatou. Le au so lea, ai mai le tua langa lai no o lai fale tonu le loto peteu. Ia wai vai mena iai, le valeo yuka se kala. Fua la fio poko, vai ngal ko se fulu kala pa ua. Oi, sorry. Hallelujah. Ai oki ai. Ai vai ele, o ite vai le tua lea. Ele na ina ele tua o onga monia. Ele na ina, ma vai mena fai ele tua na fai la le maliu ke biso. Ai ko I loa e uta le fa le tono lona la. La ta o mai ai luka. Nga lu sisi le ua. Sisi le ua, se kau foi nga kau langa ka mo luka e foi nge e lofa ia ka ko pap toe one hanga te ala tu fa fa so ngi mai Potani manukau Wellington Samoa ia malato foi lei oi ai mese Australia so fa mai ele ngata na sisi le wa se ngaka I foi nga a sisi le wa ai ko fa mai sisi pa u a se ngaka foi pa u bon lava le sisi pa u ai vai le menga mai ngang pa ia mangko fa mo le ngang pa ia na fa penana au mai le upu tusi la ka fa kusia pa luka la ke di mo luka awa ke loi luka e ele ase kala ngoi le upu le I o I Emmanuel amen se ai longa kala fe ngai a fa mai ngang pa ia o le meu o fai atu e fai nei loa awa ai loa me tauna fai ai te le fai o le anga sala nga o te tara moi ro ko sala moi ro le kusi le so sisi pa u ko ke fido e loa ele alu lele nga o me papa me yaina fa me na matua pa u lalo pa male nga au ai fa longo la sa mo I me ia o le makwale fa lo aloa ma fo anga fa na yo lo fa longo lua I tangata ta la fa mo le tu alofa fa ia alofa le longo fa ali mai fa me pa u pa nga au see that's the grace of God. He never hides the truth from us. O ina foi te vai ai. O le tatu nei, le tatu talie nei ona o yuta le tapuai. We are laughing because it's not happening to us. But watch out. Are you with me? That's why he's giving us that word. So a wina mai lo le malangang pa ia le so Pentecosto. Ba ai la I mena fai ele nganga pa ia na. Fa me wa fio me le ona tautala lo le ona jo inga ngana ese ai le uma ia ina o so fai upa so atu ina let me have a look fai upa sumalono sumalvalu let's read 16 to 18 sumalono sumalvalu ta upa lua ia a le mele nei wa fai mai ai le profeta Joelu sumalfitu ona aso ngatai o lo faapea mai le tua e u ina o di lingi I fai lo wanganga I lunga o tangata umalava ona perfetanga mai lea o tou atali mo tou afafine e loa faalinga e o tou tau de lea e fai miti foi o tou ina sumalvalu o le asa foi o te liu fai lo nganga I lunga wa una tani ma wa una fine la tou te perfetane mai ai Leala o le tongiola, the pathway of redemption. O Iesu Keriso Iesu o le atoanga leo mea uma, Christ is the fulfillment of all God's plan for the fallen world. O Keriso. O vai teimi nei, o le upua le nai te tauna laungaina o Iesu Keriso. O Iesu Keriso, o le anganga pa ia. Are you with me? Awa o lewa fio mai ke wiso e fa tonu ina me umaia wa vai lewa mai I e petelu I le mau
Wa leva na au mai ai foi nei yoir. A le wa fa tau nu ina I. So o ia te vai Ke Riso, o le fa tau nu unga leo mea uma lava. A wai te ola mo le whenga inga tuai. Don't live for the Old Testament, but live for the Christ. The reason for the Old Testament. O Ke Riso le mafu anga le whenga inga tuai. A lea te wawa iei nā. E whio me Ke Riso e te ena tangata. Tele no mi la wasa tangata le na tō loa o ke nese se yo ia malaki. Ai le o le atoanga le nā. O Ke Riso le atoanga. Ka mai nā whio mai o ia yon tangata. Ai te ena yon tangata. He came to his people, but they rejected him. And then he turned to the Emmanuel Christian Ministry International. They liu mai Ke Riso ia te oe maa. Na tatalia ina le o ia. Fai mai fai pasuma le lori ane na mua. Fai mai a lato uma lava na talia o Iesu Keriso lea. Ma faa tua. Listen to the pathway. Receive Christ and have faith in Him. Don't just confess Him and then go back to your old lifestyle. Change your lifestyle by living the Word. Are you with me? Are you with me? Lelau wa fapena ona mai lole le maula yo le leva ye na perfetanga. A le wa mai nai Emmanuel Christian Ministry International. This is the year that we need to observe. Actually 2:16 and 18. Young people, this is your time. This is your season. O le taimi leo tantou tupulanga talavo. Awa o tantou ia o the few remnants. That's the reason why you're still here. There are many other youths that grew up in the church, but they no longer walk with the Lord. But you are the blessed one. And today I have come to declare upon your life, this is your season to prophesy the word of God. But you can't prophesy the word of God if you don't attend the youth ministry. Every church has a youth ministry. That's where you need to attend. Because in the youth ministry, you will be taught the word of God according to the language that you understand. O le autalavo na ala na fatuina e Emmanuel, a wala o tou ia whanau talavo na soifua mai nei le mamalama ngana Samoa. A whai lotu Samoa, tau te le malamalama. Ma fo angala na o a fo nei o le ministry al autalavo, tau te va ai upu. And every ministry, you should follow the word that was preached on Sunday. Sometimes, according to whatever plans and programs you have, you always have to follow what was taught on Sunday or preached on Sunday so that we are all growing together. Because if you're not taught what was shared in the Samoan service, then you'll be going a different way and a different pathway from us, the older generator. You know, we're still doing it, and we keep on doing that. So this is your time. This is see the grace of God for so many years. He has kept that prophecy in secrecy. Ayane tua fai pola le taimi tonu e tatala mai ele nganga le I lunga o tupulanga tama mateine. Lero sirfero le tua le taimi tonu alea wa maliu lo Ke Riso a fio Ke Riso le langi a fio mai ngang paia fa nga ina uma o tupulanga talvau. Hallelujah. And young people, be serious with your walk with Jesus Christ. Don't try to live a pretension way. Give your life to the Lord and everything else will fall in place. Those of you who are single, don't waste your time on the Facebook trying to make yourself look. You will be forever doing that and you are still growing old. Why? Because you're going through the wrong way. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. When you walk for Him, He's got somebody there for you. Are you with me? Hallelujah. But not only that,
God's going to promote you. I'm talking to the young people. Is that all right if I can use this for the young people? God is going to promote you. You are a nobody to a lot of people. But when you got the gifts of music in you, when you can sing. Son, what's your name? Can you stand up, please? I want you to turn around. Give a hand clap for him. You know? There's that gift in you, and you need to pursue it. Pursue it with all your heart. And you will see things that you never dreamed is going to happen to you. Hallelujah. Loko fongia now le tuole lenei, ai le ngata mai to te perfetanga. Kako kakamaku kuanga fo e kako kong. La kako menga fa mele li e fai tato. E fai awole fai miki fa polo. Nga le feu wa ile wa fa o le mitina mai na. O e te au mai visiona. You will bring dreams of the kingdom. You will bring dreams into the lives of the young people. So everything will work together. We will embrace each other. E ngā lulue whatasi me umalava, mo le lenei o e alolofa atu I le atua. So a o mai te mina nai te le whaia se miti. Fe sili ia te oe, pola me o koe inga e whai miki. A whai wha ngai te whai miki, a o miki e umakwae e ke le loa pe mo I pele ai. O I nai te loa ai. You need to ask the Holy Spirit. Whafonga le mai. E le whapaole le atua na au mai e mau nei. Au mai le atua ina ia whai mai Solomona nau. Wa ai ia yo mata. Te unu roto ma e ola ai lea. E ke I arko e ka le siwa wa e waku le sasua ai waku lau miki ai whanonku I kako ma susui kua le loko. Wa o ile la unga la so le ma mai o la lai a mai au la ngona mo mana te ai wala ke vai ko le ile si kanga kala ku o kamalo lo fo se ai vai wa kukuru a o le la va so na e mai fa matala ya la umitina wa va ko nga wa nga le mal fong iswa al ko inga fo nga e ula ya ke oe I ko kongol ko lo ele ai se me e mi se sang fam kalanga fa ya a le na so ina o it au mai le upu ma le mana vanga le tua ma le mena e va ai ia ina o ina ne lu suava ai le loto ia le na e tele tanga to tau le lu suava I loto I to tono tato sauninga alanga o le aka ke mo mo ko inga le aka ke mo mo lo ma ko kua o ka ko fa makalanga le ngai ya o ma fu ka ko waso o ka ko kala ni wewe o le sususa ya le sususa lo ua nga mai ai le ya me ya tato ya e alanga e asilerga nga ulo ale me o ya ma fu anga o va ko la o va ko isi nga o mamawa le lopo o la o ko le mu ko fale ele aso le nei hallelujah fai e o fa mai o au na tane ma au na fine o slaves tangate le ama le yaina le anga le leile le cho when you are not recognized by other people don't worry a fai la le ama na yaina o tangata ai mai sa fai fo la wa tu te la unga e lo ko e kalesio ui pe o mika le la unga la sa ku e kaule ai mangis ai wa te fa vai ai a wo fo e ke alu e ngai I lo fale ma e alu le alu ai leo wai fo ngeo ha manu la ko nga fa mai ia se desa wala foi mo e fa pengai wa mo ngu a ka fo mai o se o ma ngai ya me uma a ka ma lo le o mo te kai o te tali I le tali mo iPhone ya man fai ya oi a wai ai la le aso a si tia lo o le tua o la tu uma nai le fifia ya te oi o la fa pena o wo silina e te le manga o se mea e ke wa mai ya fa male le va ku pele ya wa vai le nga ko angalo wa mo wa ku pe ele fa pen tu di mo ele tua e tu di mata tanto me na are you with me so tanga ta o mai fa Faamanuia le Atua you know so fa tu mata kale se la sale ele mo nga na fa pe tele fa mai practice sa o sa mo uma ka kai a mere lo ele ko le kiki nga ko ma ko lo ku le wo ile aso le practice makes perfect
O le whaatai e te o i le mea e whapingaki e kuku ai lo whatuatuanga. Vai o matu umane, matu ngi sa sasa mako la ungo i Otara. Pastor Malele, o au, Pastor Enele, o Saipisa. O matu i o nanga le, mo ke piko mai ruma, o le keminga i le whaolinga i asi. Whakai ai kongo ka kufana. So, le mako kulai ai nā. Ia te koe vai ai. Ko kele ka kon mako kalesia. Ai whai ai asi mako wha mongku. Hallelujah. Ai sea, o mako ali liu a tue le li e anga. Nga se fulu kala. So, o inai au mai ele, this is the time of the Spirit of God. O taimi neu le ngang paia, fai mai le telo e kalesia, wa uma le taimi o le ngang paia, stupid, silly. Fai mai ke wisa le Ioane na sumalfa, fai fasulima sualmasul fitu, a fio mai ngang paia, e tu mau ia tau tau, se yo o le whavavau. Fai me ia ngang paia, e leile lalolangi, a ia te oe. So the Spirit of God is alive and well today. The question is He alive in you? Is He alive in us? O lei ele ngang paia nei, o lana ngā luenga le nā, e a o ai, whaasino, whaapoto, ma whapena, o na tā pena tili ei katou, mo isi ngā luenga umalawa. Umano lea o le Pentekoso. Nā mea msuso ngā umar Pentekoso lea, o le ala o le tōtu, o le tongi ole. Tulai me role kalesia. And after the baptism of the Holy Spirit, the church was birthed out. Ona whanau me role kalesia, lea la tato te yele vai teimi nei, I le ala lea ole tongiola. O ta ngata umalawe te reki wiso, e te tau o na yeise lotu e lotu ai. Everyone that believes in Christ should have a church where they can be built spiritually in the Word of God. O te tonunga le wai vai teimi nei, wa leo toi e au ngā lotu. Wa leo toi le lei lotu. E kara pe pero lotu. E ngā oi lotu. E maka I kupe lotu. O le kena I o opo e nā, ai whai mai le whaita leinga a le atua o langa o tātou ia papa Emmanuel Christian Ministry, au whatu papte toi, ngō kou loa leo ke meaning o le Emmanuel Christian Ministry International. Tato umalawa. Mai la whionga le tua, a whai wau tō I loa, ua lata le toi a whio mai o le li le o Iesu Keriso. Aua tō te tū la whai, lo tō wha poto ma futa fatasi, ma wha mawhana whanai, ma wha pena o na tala noa I a whionga le tua langa leo, ua lata mai, e peru e se fulu, whai upe loa suma le lima. Ma fuanga whananea, Emmanuel Christian Ministry International. Aua te tū la whai, lo tatu ia Iesu sa. O le whisiri ai sa. O le aso sa, o le aso le te tali ia I le atua, ma o tali I le atua. I lona tamau a inga, lona anga le lei whaasoa mai, I vai aso atoa. Le aso na whai mai Paulo, Roma suma le lua, whai mua le ausoe, iau tautu I natu. Le aso le te amatu ai lo tangata I le atua. O lau tau langa whaina, o le ofo atua oe. Ele o se tau ele o se sauninga po ni o singa tau langa e mai na ni tupe pe fa se fulwa e isi tanga fa mai o te loko ngai fa yaklo fulwa siri ko lo fulwa e fa ngai fa fe awal ko ai pe fa ke le sau ile li ayo was me ele mativa le tu o le lot ele o ma fu anga na la ina fa le lot ina ia tatu I loa ona te fa fo ile vi inga ile tua o le vi inga o oe, o le vi inga o au. Me foi nā e sau I le lotu, sau e ave lo tangata atu atua. Aua tau na e pese, ona I te loa upo pese. Aua tau na vivi, a si foi o lima, aua te whakaripasi. Mea ka o whakaripasi. Ngā o kanga māku kua e avi ere kua inga sisi I leo lima. Langa ua wa loa o na lato au na I le li, o la si le fie I li. A ka kou kala vau, a si o lima, ma kua whai wha lelei. Worship team, a kou pepese.
Aua ngā le o le mai ke ngā ale whainga reo lau di mai le li. Ale si ia I lunga aua le whaia. If you're not doing it for the Lord, don't do it. Just grab hold of your mic in case it might run away from you. A le me whai o le mic a whai si o lima, si ato toa I le li. A wai tali le li I ati o toa. O le anga le le nao le li. O le a wha ngata I le ka komka o le mele o whakun mako I kalesia. Nga o mele uma mea iai. O loro winga e umalas e umi le savalinga. O vai teimi nei o vai teimi o le kalesia. O vai teimi nei o le whaalinga. Nei taeao le lima le vaveao, o te o whango mai a o le tina. Mai wow, o nei le afo ia sa mo fa I. Mai ia o to ia nai fa fa. Io ma o ma ko le fa kakalo mai. Tano mai mo fa unga na ia tumau a tile le fa unga tama ia ia. Ia talo mai fo I mo le upu. Ale tu mai tato. Ai wo walo te sauni. La o te pena le taimi la. Olea mo le fo ngi ole aku langa pe. Ala te ta elina. Ai au mai le li lo roto. Fa mai o le tusi o whaalinga, o le tusi le nao vai teimi nei. Ia te au lea, awa lewa o sile whiina le matu e kalesia nei. Te longa po o lima kausanga, o te leo koe whaasoa mai le whaalinga e ono, se I o le lua suma le lua. I'm never sure that. My concentration on that, o la o mana o ngai, ina ia au mai ia le mua, lua, tolu wha, ma le lima. Ina ia ta pena na ia ori si tianga. A whai mai ta mane le taeao ia tiao. E le sao le nā. Awa, e te tauna e au mai ma le ono se I tau le lua suma le lua, ina ia I loa ia te ngata wha le tonu. Le me o iai, pe a le o si tianga. Ia nato I loa ia le maka. O le maka o le ono e le na o se manatu po o ni aitia o le mea I tupu. Ma ia lato I loina I foi na e le o umalava tangata I le sitianga. Ai I whaasa une lolea a wala o lea sau teimi o popoanga. Tribulation is coming. And when they read and they hear Revelation 6-22, it will encourage them to return to their faith in Christ. Fa fo wina no le na tutoto no mo mai lo le I la fo nei ia ke wise su mo muli ai lea a wa a o le taimi o fo nei o popo nga fa mai e leni popo nga le tupu mo lava. So I te vai le lofa tu no le tuale o mai ia tato ai wa moni lana o malolo na o la fo nei o bo saulo I sa fa I lo I lalo o ko va ai al tu spai o walo lo na fo nei fa linga lu suma le lua. A wala tu nel fa linga la suma le lua o la fa mai le upu le mo le kalesia ve ting o manatu e le manatu I o le Atua. See, I apologize to our church paptoe awasa o faia la o lo ngona ia ta pena tili ta toi a o taeao na mai le e tsawana o uma lava mauia wa la fa mai lo le mata o pe lo suma le lua ona tu ina to lo le tatu tama pestene e fa pena na fa wina tatu saune over ai no le lo suma le lua fa ni o fa linga fa po suma tasi o ya le o ke ia su ia na ko ngau mai Revelations 22 verse 11. Let's see what God is saying to us. Let's see what is ahead of us. Tato vai me o le luma nai mo tatou. Ile tatou sa valinga le o le tongiola. The completeness of our faith is in Christ Jesus. We don't have to struggle. He has given us His whole plan for our lives. Fai upo se fulu sumaltasi mane ya se yo sumal tolu. This is what the Lord is saying to us for this season in our walk with Him. Ole feta lai mai po ole au ngani mai lea ole nganga ole li ya tatou mo vai taimine le lua o lua ono fai tau se fulu fa linga lo suma le lua se fulu su tas su lua su tolu ia wa fai mai foi o ia tau aua e te fa mau fai longa ina opo le valo anga ole nei tusi awa
wa lata o na aso sumatasi o lea mi o le tonu ia mi o le tonu pea o ia o le ele elea ia ele elea pea o ia o le e mi o tonu ia mi o tonu pea o ia o le pa ia pea o ia sfululua fa uta foi o te vave aluatu ua ia te au foi le taui o te taui te tasi atu ia tusa malana mio ua fai sutolu o au le alefa ma le omeka o le amatanga ma le taana o le muamua ma le mulumulu fa mai suma le lua fauta behold I am coming soon I have I le fio mai lo ke viso le fa me wala talata lon fio mai fa mai o te aluatu ma le taui o le aso le nei o le la wa sau nia ke viso le taui o lau au nanga ia teia ma lo tal tonunga ma le me o lo esaifua ma le me o lo wolai. Are you hearing what the Lord is saying? E le te sau ke viso fai se famsinonga e sau a ke viso fai le unga o tangata o se ori ke fia le ola favau ia o le ola favau no e le se kauanga nga sau ke viso se ori favau wa vai me le wingo mauia ana wa mai foi ma le faita lia ia te oe. God has given you a choice. Fa mai le fionga le tui na a faia o ngai ke paia ku mau ai lo paia a fai e te amio tonu tu mau i lo amio tonu a fai o lo e palapala pe o palapala le ka ele al palapala o lo walu ya o ngai fa mai peteru e pe o tangata pe o pua o ko fo ionga lo palanga e ve fa mamolama tu sabia tu spaia e pe o le uli po ole le me fa mai konga ole maile ole maile la o po le fa lo e le fifi tangata fa mai e ko fo iona po inga vai lo langa na mai a le fa mele tua a mio tonu e a mio le tonua fai lava la wa mio le tonu a wa fa mele fionga le toi a wa o le o va ver watu wa o ya cha o le towi o te towi ya cha o to te totas e te no le atel termine kako uma ia wale o kako whanongolongo le fionga le tua. E tonu lonta to wala a whainga e palpala. Lunga palpala le o ngai ke a whainga e te whaiama e alu i mio lalang. Taeao lenei a e toi fo ese mai palpala le na. E wha i ila oe, e wha se sina ina oe, e sili atu nei lore kiona. Le maule na Isaia na mta upo mumua. O ina te vai, o le aso le na e mai lo wamanoa. This is the day that the Lord has given to us. You make the right choice. Fama Yosua. La sa ulu to ina fo nei e to fo ina lang mai Israelu. Fili o to po ai to te au na yai. Po o tua o nei ele ma nei fonua ta to te yai po fonua ele o tua fo o menta to sava vali mai yai. Ya po o tua fo o ta to nga tama a o ma lo ainga. A to te au na ile tua. Listen very careful. E ma faina tato tau tino e pei o Yosua. Ai a fai tau tino le ngutu. Ai le olai. E le ia sao ngā. O le tau tino ngā le nā. So whaftai mo whafonga. Watu lewa noa le sunga le tato kamate ta. Tai mo lewa noa. Nā mai o te whasoa. Lana fionga i a tatou. Pati atua au i le tua. Tele lo pati vele tua. Hallelujah. Tato tulai. Let's be absent in the presence of the Lord. Tato tulai mai. Ia le li valau tula vi pese. Pea nei ma le luas fulutasi aso. E le tala faso lo pito le fio mai o le nganga pa ia le lolangi pion tato Faamanuia nei le tau sanga. Ma le tau sanga. E le to e fo i le nganga pa ia pene whafonga le upo le tua ni taeao. Na fio mai lava no fo maulo ona yelo na mafu anga pentato fa longolongo ma le yone na sulfa fa i pasu ma le ono o te fai atu fo itama ona wina mai leo le anga pa ia e fio mai o ia ina ia tu mau ai le tu o to tonu ia te o to fa melon fa i pasu ma le fitu
Fio mai le sosoani lea o ia le tupu mai ei le upu moni. Ai mawhawhau lo loto i le upu o le atua ne taeao te le atua e whapopo ai. Au folafola le upu o le atua te tonu nasa sa veu e nganga pa ia lo loto malo nganga. Mafuanga foi le ngai sau le nei taeao. Sau se feta lai le atua e whata pena i oe mo le tatou sabadinga. Taimina fio mai le nganga pa ia. Le isi tangata sili no whawhinga tao ngā awe le whaotanga nei lo peteu. Ue lo peteu. Mai tana tuspa ia na wafio mai le nganga pa ia. Tasi se la unga petelu. Tolu afe a nganga fōnu. Lua la unga petelu li mafe. Whaatu e petelu le oti. Mai tana tuspa ia na whaelo ile mana o nganga pa ia. Tato ia ile vai taimi o le nganga pa ia. Whalango lango mea uma. E te sau le lotu ono le musumusunga le nganga pa ia. E te vivii ono le manga o le nganga pa ia. Te whaitaulanga ono le mana o le nganga pa ia. Whailau surua ai ono le musumusunga le nganga pa ia. Ona maua le ta ua manuia pena e whalango longo nei taeao. Tuna tu le vanoa le ia te oe a whaine wheta lai le tua ia te aula na upu nei taeao. Ta tonu fu wheta lai le tua ia te oe nei taeao. E manai le mo ingo of tātou whonga. Let's all eyes closed. Whai leo sautala ia nganga pa ia. Whai e sautala ia nganga pa ia. Le nganga pa ia o le persona mua mua lo tātou atua. Whai e sautala ia te ia tusamlana upu. Faamalosi le na mai le pere su tolu whai upu e lima ia ngā wai tātou. Submit. It means lalo ui loa le atua. Le ue whalongolongo le na upu taeao le nei. Ngā wai le ego loto i le thionga le atua. Whai o nau whetala i le atua, whatever dream that you dream of. Young people, you heard the word of God this morning, that this is your generation. Now this is your time to prophesy the word. Now, young people, the world is waiting for you. The world is waiting for you, young people, young men and young women. Whatever dream that you dream of, allow the Holy Spirit to reveal your gift, reveal your purpose, your vision, and your dream. We are now in a dispensation of the Holy Spirit. Now is the time, just keep on moving forward and allow the leading of the Holy Spirit. That you this morning, you heard the word of God. I'd like to give you this opportunity just to come to the altar. Iesu mana onga matua e whanau o whanau o whanau. Whaiso avanoa, iso mana onga le nei taeao lo avanoa le nei pene whafonga. E lei folafola fua le fionga le atua. E lei aluloa le fionga le atua le nei taeao. Sa mamoli lo loto mamoli o tatua nganga lo na whingalo. Mo tatua foi o lo maimoa mai lungo le tatua life. E lava se meo e maua mai ai. Le upo le atua le nei taeao lo avanoa le nei. E iso mana onga whapitoa. Te mana o te lui a toi. E me tatua te leo mai whatase iluma nei. Let us come together in front of the altar and worship their needs. For your choice of mind. Without the Holy Spirit, there is no healing. Without the Holy Spirit, there is no salvation. So humble yourself before the Lord and come to the altar. Na fire, oil me, oil na fire, oil. Hallelujah, hallelujah. Trust in God, trust also in me.
stasi me tatu kis. Fai for the way for the papa for toma. Tiri tiri Iesu e me faula. If you are here this morning, you know that you haven't received Jesus as Lord and Savior. No one knows. Santo natu. Tatu ya yaso ta yaso for the ta. Taimon ngalue me ole mano. Fasa loto ya toy. Fasa loto ya talu ne taeao. This morning, just step of faith. Come to Jesus. Hallelujah. To receive Jesus as Lord and Savior in your life. Hallelujah. Hallelujah. Moila tu ilu manei. Natu lo ngame lo tu. Tatu tu fulongona le pai me yo nganga pa ia nei taeao ele no. Nei ese me fainga tai le tu. O ia va mai sau o to umo tinga inga mafti e benga. O mai o e malo lo ai o tu. Me yo tu mo ina la wa mo fata i tai mai e ta ona mo le o tu. Malolongo tu mai fatanga te ma to solo nei taeao te fai ese te talo mo ta tu nei taeao fe o nei le se me fantai le tu and nothing's impossible to them. Father, we thank you for your servants. Tailo fa unga lo anteli e tu la fa mala malama melo mala malama lo pena mato fa longo lo upu nei taeao ata ita inga I mato lo mana lo mato tu. Nei se me fainga tau lau fiu. Lau fa unganga pa ia me rona tu mai so le lofio le mai. Tai lau fa malo longa tina yasi. Rie de kade se poni lo mato tu. Aftai se fua fa foloa lo auna ia le malo. Ma le fatua ia leilo mato tu. Fa wau fufuanga. Manuia ia ina e meso lau e kade se. Fa nau a mato fa nau. Mato tu talo fa pula mato lo na nganga. Ta ina lo mana nganga pa ia manuia I me mana te faia. Tai lau fa malolonga me lo tu mai. So le lofio na vai. Fa tai le tua fai va venga ma tu to mafuta malo wa fine. Avenika tama ma to vi ia lo fio le tai lo te talo. Pena ma tu si tia tu ao lo e kale si ale ma tu to longa. Le mo ni mawina le ia so lo fai va venga lo ma tu tu. Vi ia lo suafa Iesu Faamanuia fanau ana fanau a o malia I lona loto I le uma vi ia lo suafa Iesu Faamanuia fuita ba tina ia o sange malau ona e se le fenga tai lo fuita ma te tu fio ma to lo mata I lo fanu e le nalo ia te lo mata lo fanau a pena le Faamanuia lo fa malo longa tino lo to mala lana se sile lo lava vi inga. Oh, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. He touched me. He touched me. Oh, he touched me. He touched me. Oh, the joy that touched my soul. He touched me and
tātou sauninga. Whaloloa mai lo ao tamatau le tuli manu o lo o lana i le tātou tama. Please, by faith. Tātou fwoi lo lunga o penga ta whailangi. Wai manuia lenei Iesu. I le upo le tua. Wai malolo. Ona le upo le tua sa whaongai le tua lo natani. Hallelujah. Le aso mana onga mai le tua i tātou tama po solo. Tala noa iai. Tala noa i le mano le mampa. Ramakosa e sikora babakasa. Rukasham, rukasham, rukasham. Yada, 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 yada. Father, I thank you for your servants. Father, I'm asking for your blessings, your anointing, Holy Spirit. Oh, your healing, long life. Oh, your anointing, Holy Spirit, upon your servant. Father, we thank you. Whawhetai se ta mawe au mai I mātou ro mātou. Se ta mai matau I lawa fio. O se ta mai ava I ante oe. O se ta mai nau lo mamalu lo mātou tua. O whaalolo atu o mātou lima lo mātou tua. E maise se o mātou tina I a maluia. Mātou lo le anganga lava oe o I mātou fo tangata whale anganga. O nana e whaia I mātou lo whatusa. Fapenata ma ona whaalolo ato mātou lima o lau whauunga ia aua ne I motusia I lo wantali ita ma. Le soifua whafualoa mātou te perifetane I lo suafa Iesu Keriso. The long life I prophesy over your servants in the name of Jesus. Lau whamalolonga me o lau atumwai. So le lofi o lau avai aua ne I motu le upo le poto. Whapenana whatumuina pere utu mo lawa fio. Ele ngata I papa toi toi nei ai mai se lau e kale sia o au. Ia le vi inga e foi lo fio ani o na manaonga. O e malia ilo na loto lo mātou tua. O e foi malia yo mātou loto yo mātou manaonga o mai tunatu ilo fio. Faamanuia le Atua lo mātou tua. Tango le popolo fata fata. Ana le ai oe le ai se vi inga o le tua le taeao. Lenei oe le se whauunga le atua le taeao. Ta mā, popo ino mātou whata I lo mātou maofa I atoe. Mai se male loto maua lalo le tangata o manuia I atoe. Whaftai tele lo mātou tua. Mātou mai le si ui o le mātou sauninga lenei Iesu. O se avanoa wha auro e whatapeneina mo I mātou. Mātou te o mai whatase e si I le vi inga I lau fio. E si li sili e lau upu folafola pene whatapene ina I mātou. La mātou sauni mātou te malolo. Mātou te tatalo le manolo nganga pa ia peo o fionga. E te whamanatu mai I mātou au upu umatama. O le upu le ola le upu moni na mātou whanongo longo nei taeao. Mātou te whetu fo I lo suafa Iesu. Awane ia beseina, awane inga oia le lio nei lo langi. Lau upu na mātou whalongolongo nei tau ia mātou wolai se yo ele aso te fio mai ai lo mātou tua. Whamangalo foi so mātou whale tonu lo mātou tua. Whaile angala mātou whalongo le nei taeao nganga paia soso ni mai oe lo mātou tua ia vi ia oe. Faamanuina lo soa paia lo soa mamalu le tua siri ese. Le tua matau tia whamanuia lau au auna. Sa te ina I mātou lo mamalu lau auna le tua ia ngaluma le mana. Silia la e tala peche sama na mamori o mātou anganga I lo mamalu Faamanuia la o auna ia asi lo mātou tua wale lo filufino lo tino ma lo toto Faamanuia sunga te akono li ima te akono tamai tai sa lato lo filufina lo tino le nei taeao tamaya vi ia oe lo mātou tua whapaleina oe leo no tu nātu le mātou vai aso ia te oe o le alefa o le omeka o le amatanga o le ngataanga wa fuafuanga e foi inise fuafuanga e kalesia le fiafia na nei ia tamafa tasi mai oe fatanuina me uma manuia wa matou fatutua o lo soifua o lo matou tua ia fa mangalo so matou se ona o Iesu matou fa pe uma tuai amen amen and amen. Ja,
whaftain ni taeao. Lalai lalo lea whanau le atua lenei taeao.